Shubor nakaslem jong Nongkyrshan Hima. Kaseng United Democratic Party Mawkyrwat Circle Kalanang Klan bat yo mensim shushu hadin bapalat Spah Ngut Nongïalam bat Nongkyrshan jong kiwe kiseng san perthai kilawan ban Pynïasoh syaka UDP nak benta ban ai ka Nongkyrshan ya ukur tong ka parti uba Jazlan Roy Nongsiet ha ka ni ka election MDC ka ban salong ha ka arpoi terik urumpang arhaja apusan ya ketika jingwan Pynïasoh kiriu thamai syaka seng UDP lasaki mentakas ni ka khar artarik urumpang arhajar apusan ha ka Nongïalam general meeting jong ka UDP ka balalong hapo ka office rekam jong ka parti ha Mawkyrwat ya kini kiriu thamai kan thei bat chinrang ki badai ki Nongïalam bat ki Nongkyrshan jong ka seng bapher kila kan thup na du ka Hspdp Congress NPP bat ka Trinamool Congress lapdang sobha syaka UDP da Vice President ka UDP sengkemi bat MLA ka Mawkyrwat uba Renikton L Tongkhar haringkat ka Nongïalam lang u President ka UDP Mawkyrwat Circle uba Shankor Nongsiet ukertong MDC na Mawkyrwat uba Jazlan Roy Nongsiet lembat kiwe ki Nongïalam bat ki Nongkitkam ka UDP Mawkyrwat Circle Lingba kani ka jingwan Pynïasoh jong kini kiriu thamai ukertong ka UDP na Mawkyrwat uba Jazlan Roy Nongsiet udan ka jingkerman ka baskem baka UDP kan yo ya ka jing job ha kani ka election MDC ka Banwan Barok kita kibat mai baniang kan banang banyo ayu kenang banyo bania itu sebab baniang sebab Ngap dia mo. Ini pelong nak jenis ngap dia ta. Nak kalian jonga iba redaktor lengdok tongkhar balong walking president juga parti UDP hak state Meghalaya. Ngayen ban pediang da ke basno da ke basno burung ya pi baro ki parlok kibat mai ki Pynïasoh bat ngi hak parti UDP nado mentakas ngi batum juru nang tajong pi ki balai don lepa bat ngi hakini ki kato katne tayo kato kate palai mesua i priang sobha bat ngi penithu bai ba ha pi ki bai ba baro jong Mawkyrwat konsensi ya pi ki kmat ki badan mentabat ngi hangne ki balawan bat ki balarai ki balakut jengmut bat Nongkyrshan no ka parti UDP nado menta ka dekat misi sa senpat kulai sibon kulai serngo bat ngai kulai nam tajong pi baro ki parlo be bat sa sen ni perkemal bat dalong markat ju hak Nongïalam hak parti UDP bat ki bare merpat mai menta ngilai khalang ka ju Nongïalam markat ju bar khoi tongin ai ki thapti baro khoi ta kajikunan nagam ta kare si kwa wan kene meeting handai na kaliang jungi ngilong bet kasong kibala kato kene kirewan handai ngimsim la penbor yakil dengan simloong makinawan kenang dan rekat kibalawan kilawan lagi sokia hi kato kadengot kibalawan naleng kibarem ngiso kuman mani ip kimat kibat mai ban kaleng kibat mai ru ngitip ha pawatang siteng pawaru omdei namarna kisnong kibatang kibangi kendu menemen merru kumbaong babok kotang haja kram ru laipo sopongot sangtai ha chachat Hasab moi teruk menemit nak kibat bon bak nak kipongot ni akan duk hantai kibat thamai kibaladon kemesim ni trainer berngi handai kimlak banwan te kajing don jong pi ki kapto kanengot pilong kinong on kubor kibabah ha ka penra e kene kubor bar kajing ya yo i kene ki kmat e ka pilai siam pilai kan duk don na prejo pi pilai trailang ki juk ki parti ka piadon mensua menta piadon batngi kane ka khobor ka phenra kane ka khobor jo ka jingkerman ha ka bangin job ya ka MDC election namar ka jingdon jong phi ki khmat ki bat mai parlo we khule shibane kwa bani thu phi ba philalong shisha ka jing ai mensim yangi ha ki pankre ya kane ka MDC election ko bamta bat ka don ka jingkerman ka bakraw ya ka bangin job be ya ka MDC election da ka jingdon jong phi ki khmat ki bat mai ni kwa bani osno na phi ngam kwa banjer kerteng Andre kat kiba pisngau tho ba pidon ai bala ban pen ban keren kapto katne ban pen itho yalade ban wer ki parlo parajon ki jungi nakaleng jokari khasi ha ka bakin ai ke Nongkyrshan ko mangetep ke parti UDP ke ke parti rulum ke hetam hapo ke jela menta ngidon khat arngut ki amne ngidon nyawat ki
MDC naka Cousins Autonomous Council but ni dan reward nang tayo na po Gentiles Autonomous Council namar kata habang ikmi kelum mi ke jingdon jo ke Nongkyrshan jo ke parti UDP hang ne po kasi jantia ngala nong gila poi ha ke benta ke manengkong nga soutman shibon ha ke ni ke konsti hadin ba ke parti kala yo bandai ke selection ngedon hang ne parlok ba sinchar waria pan tiket lang bat kimdon hang ne ba edelbat nama ke jing stom and right way let's see nak jing kwa penilai election ba polan lahap penilai no nak parti Hspdp perlok ngam so kani ke cia dia ke politics tanggawai ke bang songo bagi Nongïalam ke parti kila yaram ni nanti yang ha ka ba kumnongan yat ha ke election da ka jing so scam bangedon hasnda rekat beru MNA kumbai ba bok meni mention kat to kani point ni kwa baka election lani kanu ke jingsin syar kada kade banong ke scam ngakmer ki baki ke bampat dia haga de dong katan jungi ken dia ngali don betah ke bon ki kam social work haga de dong khatam haga ji de ban yalam nanti ki kon samla hagi kam jengok kai pertai nadu mangala shinti kata ke hot spring jekrem house name ar jarsam mat ke jia nanti mentakala poi kumba ar post name yai ya sotro bagadi ke dong ke tan ke jingi ke don ke kalat haga bangila ban penkiu ki kam jengok kai pertai ban ngakmi nanti bagadi ke kam MDC ke berit ladau blay nombor tau ibet yang abang job ke election ngani don tar kat MD badan hasnda haga bangikmi nanti bangin wanra ya ke jing product ya ke dong ke tan kam tam haga lan yo kam yo jam haki kon samla ki bangai i ke jing keduk kam haga de gesni parlok ngadon cibon ki jing angin ki bangatep te ke besyai ke parti UDP kala don ke benta ke bekrau haga ban le hagi de kindet snam ki bakala yo la Pynïasoh ke isi hantai hadis council haga bai ba titos ilolong kumusiam menewai rangba ola penkemau haga bai ba titos siwan kren haga ni jingalang kepada dep hang ne hamadan ila ya to ini bagi bon ki mat ki jura ki balala ban penlong an hagi ni ki isi kepada dep kamtam haga jide ban bat ya ka kendau ke siap haga ban pen scam ya kan nongrim bat ki dulir ke ban long shisha kum kalap hakaban let chekino gitu ke benta kamtam hakaban mortgage lane ban benda ya ka kendau haki bang bat kuai lala hadin balapen urlang ya kan ni lan bil parlok idon sibon ke benta ke pakai discouncil hadu benta kadang don kam shishu ban penklain ya ka discouncil ka badai ke ying ka babat ya ka jinglong tenrai jungi kum ke jat benreu khasi ikong mercy menelak ban kemau yingi gajat bereu khasi kedai gajat bereu kabak kerpang tam ngala bano hasla pertai bad datang kedai gajat bereu kenthop bat karo hang ne ham mekelea kabangi sim jat kepang nakikmi bad kani kalong ka hok kabangi ngede ban buram hadok mentam ni kidon cibon kiru orang ba ke balakam yaledi baki de kiru Nongïalam jo kari khasi hanre ki persyang ban wandra daki an nane daki jingne ki kam joki ke balong persya ikan dustur jingi khasi khara banyak kwa balong ifika district council kadan ka hok ban interfere lane ban yalam nanti kumno ban penbet ye ke daki jing tuko kenang bagian UI baka rikhasi ke jingi baka jat betriu jingi kan sa ke jing kerpang pateng paket haden habot hakis ngi ke ban parlok bon ki mat ki bangena penpau ka manifesto harai ke por kam syasu tangkawai ke bangakwa ban bo api ki nongtre jo ke parti gani ke jingkat parti ke jonga naduk ke mensem kumabi i barne kiraya mentingi hadin balai job nadu asnem arjar khatra hadu mentai ila trei ya kakam met ban mensem klam tengkai bat ilolong pa jo ke konstitusi kumbala kran di rangba ke balawan ke parti NPP ke balawan ke Hspdp ke balawan Kongres ki yo i ke duksa bapa ngadon kecing angnot bat la daw blay sya yang aro bangan bot ya kanuksa ka bami la peni baki kam kenong ke bayad bet kalam kanong ka jing la silang khmat kalam kanong ka jing la klan bat ngi ngecham bangin train am ta jo pi pai ba da ka jing ko parlok namar katang snow ke baro akira ban wan dai tang lamba ke jing rap lam ge jong pi
Namar kata nga bo kajing syania hapi ki nong trei ke berem bat ki nong trei ke berang tmai ke bala Pynïasoh segede kedon ngani thoi pi kat bangadang jam hagede ke sngi ban rong na kawai ke snong se kawai ke snong na kawai ke kentot se kawai ke kentot ngara suyo mun sim namar kajing wan di ki perlok banong badu jes ngen Nongkyrshan no ipi hagede ke kenti menta ngam tandau persya yano ikini ki perai kandidat ke biale handrai ngadon na kajong ke agenda ngadon na kajong ke jingtmu kum na mangan ai ke jing syakri ke kadang mathan da ka bangin ya trailang baru emri larapi kemau ya ke history juga Mawkyrwat ladu snam khat khandai Spah nyuar hadu menta mene 4 dan ke wi ke senjam ha ka ban ya trailang ha pedang emri bedam disi bat kani ngala manong kalau wandra bon ke jing ko ha ke jing trai kam tam ha ke kam development nadon ke jing angno badal ki pai kim penjab akhir ke kenti menta kin sepek ka don em ke jing per haba ya trailang emre bedem disi bat ha ka por ba ya persya emre bedem disi ngak mereti ba kini ke sansnem ke banwan kin nong ki snem ke bakodor na ka menta ke ke dong ka than ha ka bangin yo ban ai ke jing syakri ke bapakatam parlok na stap tang de jing songo kidan ke rangba ke bar phone nga bat ke bala ai ya ke jing advice lane ke jing ai jumut ha ka ba kumnungin ya ha ka bangin trai ke kampanye ba bat hadu mentang pediang subha ya ke jing ai jumut yang pi ada don na pedeng jo pi ke i ke jing tkok junga ha ka perkhat padany ha ka yat ke yang ngalong welcome na ka mentang ke jing ai jumut jo pi knang bangala nong breu basuto ha ka bangan ai ke jing syakri ladau nong tau pli gala lane lagi pai ki bet ban penjab yang hagre kenti skam kumpet ya kawai ka video hang ni hi agram bakla kadai ha bunai di Sembah idon wei Nongïalam jong ka parti UDP si ambarem tai ba titos kan i saya ke jenglong rangba jong skam ka norem jong i kapan ketik ya kata ka jengmut jong perkat ke jonga ba yo le se ko ka singi ngan sayo ban don rekat bakan di parti kata ka de nadu benai di Sembah jong sama pusau hadin kata ngayu iru ya ka jing trekam jong MLA wat lang impat join ka parti na ka jingerung ka jingami ka jingde perlok kalong jan hadu kata-kata ngesi menta banyak kida ba nam tak imlang salang ujulong ure orang ba ubaju ai mensim boya kersan lam habor ki bentah tikapan perkat yang balai ngan suwak dong wak daw kum gitu kiwei ndayal dipat kimi hajaka bangan ai mensim hajaka bangin ai mensim uni orang ba Nongïalam jengi bonola ban kentiu kei ke ba u MLA bari mujongi barwel ulale uni urang ba ro ulabut itaki jinja jungu ngei kata kade kawe ka bentah bangah ngah kapensyo ne ka jingmut ke jonga bangan rung hagar ke parti ha benai Januari tayo ba